Kasorkar Miklia Democratic Alliance kabalam khmat dakan National People Party hapo kajing alam kondat ke sangma ku menteri rang ba kacala ka klempat yaw e ruem halor karai blapen mi dakan National Green Tribunal habai dei bakakok plan kabadan hapo ilaka sutengah ya kan ni la pentip du ba reading war ubadai legal advisor ka Environment Coordination Committee habai karan bekilat pathai khobor hakabau la pentip banda kaliang jong NGT hak pratrik mentau naitung kelapan mi ya karai maka sorkar kadai bantau ya ka action plan ban pendap apok pratrik unai weng ban le ban pentrikam kumbelapan mi dak NGT Shushu ba reading ulai thu bak sarkar jala kam sampat le wat hadin bak jing ptha jong NGT nambar bak sarkar jala kadang yo thia lingai badai halor kani ka benta nakaliang jong ka ECC kalabu ya khandai teli kimat ban pendrung haka action plan ba kadai ban pentrikam hadin bangila ya kun ya kani ka issue ka balong ki kok plans ki berdana po jong ka ilaka ka jongi ilaka setengah pada hapo ka district bat ngilai le ru ya kani ka kam man la po siduk NGT bat den katukan ni por ba tang hapo sisnem ba kan NGT ha bulan Julai pratrik kalau ai no ya judgment ha ga day bat ke issue jong ki kok plan ki badon hapo ka ilaka hapo ka district bat hapo jong ka state hi barok ka we te langba jong kini ke judgment jong ka NGT nanti napok Kolkata Eastern Zone kalau ai ya ki kaipot ya ki ki ba ke government ke depan le ha ke de bat ki kok plans long kumban chu pai lan pun kan mau biang ba ki don ki belong ki ba ki illegal kok plans ki bala dep khang bat ka MSPC biru kalau ai ya ki refusal of consent bat ha ke juga por ka MSPC biru kalau file ya ki kes hapo ki disikut nam ta jong gitu ki illegal kok plans ti kesakno stang gitu ki ong ba balayo ya ka consent to operate dan ni ki ba ong lan ni ki bala khen ba la long ki legal ti kat kum ka judgment jong NGT ba hapding bedang ya ketuga kes ka NGT kala pha ya government ya banshim ya ki action dan ni ke ka bentak ke bede banshim ya gitu ki kok plans ki bala don nani ki bala yo ya ki CTO kat kum ka statistik ba ki don hapo izin tia jongi ki don kat artli ki kok plans lani kita ki bala yo ya ki CTE hachwa jongka artlirik nai kat arjar arpo te ki NGT ka kwa ba kat art nagi kini kan artli ki ek state ka de banle henry ba ka state kam shamle yakini na takadaw ha ka judgment ha ka pratrik Julai jong uni usnem ka NGT kala ai ya ha ka judgment kala ai ya ka por ya ka state ba ka state ke ban sna no ya ka action plan halor ba ka NGT kala ong ba ka MSPCB lane ka Meghalaya State Pollution Control Board ka don ya ka hok lane ka don ya ka bor la pengkup ika kat kum ke air lani water act hapkan snai ke siting norms ke basatnat ba ka NGT ke ong ba kitu ki kok plans ki bayo ya ke situ hashwa jong ka arpladrik bai ba khat archar arpo kata ke khat artri ke de kata ka notification lani ke siting norms ki ba kan ka MSSB ke lashna te ke NGT ke ong ba ya ke ni ke notification lani ke starting norms ke demandon ya kata retrospective effect ke mut kan kini ka starting norms lani kini ka an ke pentre ru ya gitu ki kok plans ki bala dep yo lapa hashwa jong ka apply tarik jong u Disember arjar arpo ti ha ke jo por ba ke NGT kala ong ya ke state government ke direct baik ke ai ya ke state government ke ong ba ke state government ke deban frame ya ka action plan namta jong kini ki kok plan ki bayo ya ka situ hachwa ka arpladrik bunai bakat kini de ban but ya ka siting norms kat kumbala ta lengba ka MSPCB te ka saubnai ke de ban kut ha ka pradrik ubnai November te mene ngila up arbnai menta kala kut arbnai tingila le mene support secretariat wang le kendu joint secretary jong ka
Forest and Environment Department ban ni kenduk ru ya ki officer hapo MSPCB ha ka bangin keli ki action plan ya ka ba ka government kala plan la ni kala pengkre halor ke judgment ke bala ai leng ba kan JT ke ba kendit ka government haduk menta kadang yok thia baki ong ba kam padon ke action plan ka ba ka government ke deban le kat kum balap ta kan JT te ngihi na kaliang jongka ECC ngi snga kundit ban yo iya kene but ngila lech cha ki officer de kendo ki MSPCB kila itu ba ngimpat don kenu ke direction ke bagi yo na government ha ke baide ya ka action plan na ta kadau ngi khlemban se na mar ngim upshoot ya ke por haduk ban kut ya ka sau banai namar kat kum kene ke jing peta jong NGT hapok sau banai kam de ban kam ya ka pratrik jong November ki de ban pendep ya ka action plan ha ke bede bat kini ki kok plans ki bayo ya ka CTO te nak ta kadau ngi nak ICC ngila pengkre ya kumba kendai teli kita ki action plan ke government ke de ban adopt ha baka frame ya kini ke action plan kat kum ke jing peta jong NGT ka banangkong hi ba ke ICC kala peta ba ke action plan ke de ba pengkrek kam hapo kisau benai kata kemut haswa jong ke pratrik November arjar RPR ka bar ba barok kini ki kok plan ki offending kok plan habang yong ki offending kok plan kemut ya gitu ki kok plan hi ki ba ayo CTO balegi ke NGT ke ong ki offending kok plan namar kini ki kok plan kat kum ka report lani kat kum ka affidavit balak file leng ba ka MSPCB cha ka NGT ka ong ba ka pen i ba barok kini ki kok plan ki hapo ka 8 kilometer naka human habitation area kamut naki snong naki thau kamut kini ki kok plan kamut kat kum ka judgment jong NGT kila akut namar ka NGT kala yo ilepa ba hadin ba kala pan ya ka exact location jong kini ki kok plan kila lap ba ki don be hapo snong ki thau na ta kadau ba kila categorize be ki offending kok plan ki ba establish prior lin haswa jong ar plytrik benai bakat azar arpo ki de ban bot ya kini ke norms lani ya kini ke notification ke balai ke long ba lada ka government hapo jong plan jong ka don ka plan relocation yo let's say ke don ka kini ki kok plan kila man claim bangila don ya ke hok bangin pentre na mar ngila yo ya ka CTO te yo le se hakata kom ke government kelak plan ba de ban relocate tingi la bu ya kini ke we na ka benta ke balai bang kini ke kok plan ki ba lada ka government ka plan ni ki ban relocate ane pen kriya ki chaka kim de ban pen kriya ki dalele hapo jong ke ilaka ke jongi ba government kelak ban rak shinu ki jaka ki bakat mu ban rak ane ke bala ban rak henry hapo ke ilaka dalele henry kum ban chuban ya kini ke benta lada ka long kumta kin wanra ne relocate ya kini ki ko plan hapok ke leka kalong ka consequence leni ka jingjia ka lewe kalong ka ba kraw ka jing yiki kan long ka ba kraw na ka liang ka ba but na liang jongki ilaka ro te ka basau ba ka ICC hi ka bu ya ka ni ka jing tentu ha ba de action plan ba ka government kam de ban declare industrial area lani commercial area hapo jongka ilaka ka jongi namar yo lesi ka government kala ban don kening thmu jongka ya ka ban sna lan ban theo ban pen kelas waki industrial area lani ki mini industrial area haban ra relocate no ya kini plan na kata kadau ba ngina keliang jong ICC but kasur jong pai ba na ki ilaka jongi bro ka we ba ngi de lele ngimsha ba ka government kan declare lani ban designate ya kenu ke area kum ke commercial lani kum ke industrial area hapo jong ke ilaka kebesan ba nak liang ke ICC ngibu ba haduk menta kini ki kok plan ki yo be ya tang ke we ke permission ke CTO jong ki kum ba ki ong ka stand alone ke bamut ha ke we pejaka ke di bandon tang ke we ka kok plan te ke government kam de ban convert ya ke ni ke CTO ke jong ki saka cluster dalile ngim sha ban convert ya ka stand alone license jongki lani situi sha ka cluster ke deban long bet kat kumba kilayo ya ka stand alone ke bahenriu ba in future lani haduk mentaru ngidang
bat bet ba delele government kam de shu ban ai lani ban ai ke permission lani ban ai ki CTO ya ke plan po jong ke ilaka ka jongi ka bahnyo ba hadin bala ondal akut ya kini ondal akut kini ke sau benai ya ke baka NGT ke la peta ya government bahkan sna ya ke action plan ke government ha ke juk ke por ke de ban ai ya gitu hi ke bala long ki ba ki mla ban but ya ke setting norms lani kat kum ke notification kemud government ke depan ai sendon ru hak juk por ya ke dismantling order kemud ka mentoi AA ya ki bandon itu ke depan ai no ya ke dismantling order ha shwa ban kut ya ban kut ka sau benai ke bapra hi ke long ba ngitip ba kat kum ke bor bala kat kum ke bor la pengkup lang baki ai gi baper ya ka MSPCB ka State Pollution Control Board ba kala impose ka fine ngatrai kening la dep update ru hapo ki press ki port bla dep ba ki hadu life way li ki cook plans ki tu balong illegal but kala don ki impose ya ka fine environmental compensation ke baper ke bapoy don ke we hadu sampu saulak ru ti baro ke sum up ya kini ki life with league apa hidup san klur sanlak ki de ban siu jadi ke bang tip haduk menta bah haduk menta kini ki ko plan ki 4 siu ya kini ke pisah cepok ka MSPCB ti halor jing pak siu jong ka MSPCB ru ka NGT ka kubur ya kini ke longkat kum ka ain but ngi na kalian ke ICC ngibu khmat government ba hashwa jong ke ke Pratrik November hashwa kut ke ke sau benai kemut ke ke pisa san klur sanlak ke deban poil ni kini ki kok plan ki bala with league bala sha impose ni bala bu ya sha fine ki deban pen poil no ya ke pisa hashwa ban kut jong ke sau benai but ke bakat du ke de ke bakandai ka ya ke bisa ya kan ke bisa ke baki kok plan namar lengbak jing le bi an ki jongki ke jing tre bi an jongki hapo ki leka jongi ya kan ni ke bisa ondal approach MSPCB ke government ke deban sna ya ke polisi kemudian penongkam ya ke ni ke bisa da ke ba ke government ke deban pa le neban ai da ke ni ke bisa syak tu gisnong ki bala syakta lengba jongki ni ki illegal le ni ki kok plan ki ba thang bi ain te ngi kan tu ya government ba kan ni ke bisa kam de ban perkhat mane kim de ban perkhat de we kim non kam chekwe ke ga ka fon divert ya ka fon henry kan ni hi de ban poi ba direct ni ban snai ke polisi ha ba don kam ni kan bisa ban restore pen kelab yang ni pen thamai biang ya ki tu ke jeka ke bala pen sniu la na ki tu ki snong ki bala chakta lengba jong ki ni ke ko plan te kini ki khnai li ki de ki benta ba ke ICC mane kelawan bu hakmat jongga government ke deban adab yaki hak action plan ke baki deban pendep apa saubnai naduk ka terik baka ngiyok ya ke judgment napok ka NGT ngamong ngamla ban ong kum ke jing maham ba ka long hi ke long ka lada hadin saubnai laga government kam shim ya kenu action dan laga government ke fail ban implement ya kini ka action plan ke bala direct la ni bala ai kum ke judgment jong NGT ngi nak liang jong ki kun ke su jong pai ba na ka ilaka ngin le bat ngin shim da ka rai ke ba tang ban persya ya kini ke ko ti sakaweru ke bang singopla long ke bang singopla bang tip bak ni life with league plans bang latip bak government kala update ru hapo ki session ke baper baki ong baki la file ya ki case ki criminal case hapo jong ki disikut ke bang pla bat ke kum ke jing tip ke jongi kum baki ni ki petition la ni ke case ke baki la file hapo disikut ki cha dismiss no namar kum ki order ki ong ba ke MSPCB ki file ya kini kam de kum ke procedure ka mut ngio pla bar ngio lengo kat ki official ni kat ka MSPCB bala paid dan ba ka honorable minister jongi James Sangma ba kumnu ki file ya kini ki petition kumnu ki file ya kini case claim da don ka jingnang ka jing start na da kadau ki case ki ba file ya ki ko plan hapo isentia mentak kila ayap no namar ba kalong improper la ni ka kam de kat kum procedure bagi deban file te ngi kremen ba
ngim mundur ba kat MSSB kin don ni kim long kim don tang ya kata ka idea kumno gar compile ya kini ki case ni criminal case against ya kini ki ko plan barok ki long illegal kemut kim kitu illegal ki layo closure notice ki layo ya ka compensation environmental compensation fine te kitu kim trehi kim don hi batai menta kitu ki batai ki tang kitu hi ki baki ong baki yo ka CTO. Now the only concern is ba ngidang wa up ya kini action plan for those who obtain CTO kan. But the ke basuk tenat ru baki ke entity ka ong ba ki kata ko sacing nom sekali ban don ya ka retrospective effect. Ki ban bu ya ki filter le kim la ban bu ya ki filter kat kum jing non kam. Namar bale namar bale ke long ba kini ko plan ke estimate ke jing sna jong ki sausan klur hande de ki bu ya ki to ki filter kat kum ke jing non kam haduk banda long banda filter ya ke to le air kemut kan long ke ba jingai ba ke jing load te de banga ayu kemut ki wat ki try kok ru ki la ngala ikren bat ki ong bale pim bale kum ne ki ong in persang man bu ya kita hendak ki ong pat maki hi ki thu ba dari le kim la ban filter ya kini ki ketedem kim la filter mar ke long bumbar chu batai kin diat namar raw material hi ba ki yo ang tu long is rich of sulfur kemut ka ta ba ta kadau kim bonong kamera ki tia kita jang kiro meneru ki thu hi na po MSPCB ki ong ba ki le inspection ki ong ba ngila ong ki ngila ai de direction ong ki ban bu ya ki filter ki 2-3 layers kemut Henry kim lara ban filter kumnu kin sna ya ka kok plan ke ba estimate jong ki san klur menta kim lut ki tiar gitar ki ba sik ko san klur le kim le ya kata te ke jing ta hi ka ta lut ngi hadu menta ngi tang ka umdi ru men chwa ka umdi lang ke slap ngim la shu ban di men kam shu menta ha ki jaka ke jong ngi kindu ya urgent secretary men ne ong ba hadu menta ngam pat yok kenu ko order landing 4 yok ke jing yakan long ke ba long 4 tip non jing tip sepang action plan duk menta la tam arb nai long tip ke jing thmu jang government henry ke long ba phla ke government ka chim sting ya kan ka kam tapi try bakan lan pendap apa atau praterik November da ki adopt ya kan ni ka ki admit ya kini ki action plan ki bangila propose kendali kemut kam de ka ba slam long ka action plan ka long kum ne ba ka NGT hi kam ay ka direct order henry ke long ay indirect ba government ka dewan khang no ya ki to plan that's the only thing kam don difference kam de ka ban ba ong ba ka ba mas na tho kan jiti kala sang tho ba ki tu ku plan ki la kut hi ta ka dau ba ka ong be ka government kan chip take step kan action plan